Geçeyatkan yılının neticeleri haqda söz sürsetmege vaqt keldi. Akşam şerefiniz mübarek olsun. Studiyada Ayşe Şulakova çalışa. 2018 senenin hadiseleri hakkında muhbirlerimiz tarif edecek. Yarımadamızın Rusiyanın erkanı NATO'lusının integrasiya oluvu. Devlet prezidentinin birinci saylavları. 6 milyon turist ve bu da son değil. Yıl içinde turist sayısı nasıl denişkeni haqda Naciye İsayeva tarif edecek. Malumat kamaçavını kıramız. Yarımadamızın sesi Avrupa'nın en esas meydancıklarında yangıradı. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın de çok beklenilgen kuruşuf olup geçti. Medeniyet mirasının saklanıvı, milletler ara ve konfessiyalar ara münasebetlerinin pekitilüvü, Cuma Camisinin kuruculuğu, Musulmanlar ve Kırımtatar için mühim hadise vakalar hakkında tafsilatlayacağım. Bizde Nord adlı balık gemisinin denizcilerini Ukrayna sınırcıları tarafından zapt etilgenleri kimik mahsulatlarının avağa çıkıvı ve Azak denizdeki provokasiya hakkında da söz sürsetecekmiz. Global denişmeler ve yarımadamızdaki en esas kuruculuklar haqda da lakırdı edecekmiz. Federal maksadlı programmasının amelge geçirilüvü haqda Safiye Şukurova tarif edecek. Sultaniye Sitakayeva ise Kırım'ın sağlık saklap sahası hakkında levha hazırladı. 18 Mart Kırım için ayrı bir gün. Çünkü aynı bu günü 4 yıl evvelsi Kırım Rusiyanın birleşti. Ondan da başka aynı 18 Mart'ta Rusya'da prezident saylavları geçti. Bu saylavlarda Kırım birinci keresi iştirak etti. Yarımadamız için bu vaka balaban bir bayram oldu. Reyberuf noktalarında konsert programmaları tizildi ve kelgen insanlarını milli yemeklerinin siladılar. Bu günü bizim vatandaşlarımızın 40% rey vermek için geldi. Vladimir Putin 4. keresi prezident oldu. Onun saylanmasına iştirakçilerin 92% rey verdi. Мы завершили цикл всех выборов, которые могут проходить на территории государства российского. Я имею в виду выборы в Госсовет, как мы уже говорили, соответственно, муниципальное образование, Государственную Думу. И венцом этого цикла были, естественно, выборы президента России вчерашнего дня. То есть, да, действительно, мы это сделали, мы это прошли, и Крым полноценно, полностью вошел и в правовое поле, естественно, Российской Федерации. Ekspertler bu vakanı yarımadamızın Rusya Federasyasına geçme integrasiyasının müsbet bir sonu olgandır deb bildirdiler. Şimdi ise mahsus levhalarımızga geçemiz. Turistik mevsimi yarımadamız için unikal oldu. Bu sene Kırım'da rahatlanğanlarının sayısı rekordga yetti. Simferopol adlı en zemanevi havalimanının açılığı, Kırım Köprü boyunca yürüyüş hareketinin başlanığı, sahillerinin rekonstruksiyası bu eposu turistik sahasının yanı adımı oldu. Endiden son kimse yarımadamızın plajları boştur deb aytmaz. Tafsilatlıca Naciye İsayeva'nın mahsus levhasında. Kırım haqiqiy incidir, onun tabiatı dülber ve pek acayip, tarixi ise zengindir. Şu sebepten yarımadamızın korkmadan Siyarenin cennet koşusu deb adlandırmağa mümkün. Bu yerde hem deniz, hem kayalar, hem çöller var. Bir küçük yarımadada bütün boya çeşitligi. Tamam bu şeyler turistlerini Kırım'a çekiyor. Bu yılın kocaman açılışlarından biri Kırım Havalimanı'nın yanı terminalını işe düşürülüvüdür. Kırım'ın hava kapıları beklenilgen ve pek mühim obyekt oldu. Açılımını Prezident Vladimir Putin ziyaret etti. Ama şimdiki vakitte havalimanı bütün uçaklarını da eski VPP-2 uçuş yolaklarında kabul etti. Onlar da uzak 82. seneleri kurulgan edi. Lakin vaziyet tezden denişecek. Mütehassıslar birinci uçuş enov yolağının rekonstruksiyasını başladılar. Bu yolak 2000. seneden başlap işletilmeydi çünkü o kısa ve kaplama gerekli gibi kavi değil edi. Kurucular ise yolağını 3200 metrece devam ettirdiler. При строительстве полосы применяются самые современные технологии, используется высокопрочный марочный бетон. Для примера, вот старая полоса, на которой мы сейчас находимся, толщина ее профиля составляла порядка 60 сантиметров.
Толщина профиля новой полосы будет около 1,5 метров практически. Да, яны радиомаяк ve ışık signallarının donatma sistemasi geliştirilecek. Yani idare takım punktinin kulesi de kurulacak. Böyle gerekli obyektler için kullanılacak vastalar federal maksatlı programmasında nazarda tutulgan. Maliye ayrılığının umumi kalemi 11 milyard rubleden artacak. Kuruculuk bitkeninden hava limanı ağır meteo vaziyetlerde de çalışabilecek ve hava gemilerinin hepsi çeşitlerini kabul edecek. Kocaman ve beklenilgen açılışlardan da birisi Kerech boğazından keçken köprünün işletilip başlanğanı oldu. Avtomobilistler bunu her dakika sabırsızlıkla bekleyediler. Mayıs'ın 16'sında gerçekten de tarihi vakıya oldu. Bütün memlekette yarımadanın baş kapıları açılğanı haqda haberler yankıradı. Hareketini işletmek için Prezident Vladimir Putin geldi. O birinciler sırasında yük maşinasının köprünün kayviligini ve becerilgen işlerinin keyfiyetini sınap baktı. Благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое. Doğrusunu aytganda Mayıs'ın 16'sında hareket tek yengil maşinalar için açılgan edi. Lakin bir aydan son, yani sentyabr ayında yük maşinalarının da hareketi başlandı. Endiden son balaban maşinalarının aydavcıları da paromda bütün gün turmayacaklar. Kıtadan yarımadağa 15 dakika içinde yetip gelmege mümkün. Şu eka obyektinin açılığı sebebinden bu yılı Kırım'a kelgen turistler sayısı rekordga yetti. Bu ise 6,5 milyondan ziyade insan oldu. 5 yıl devamında bu inanılmayacak göstergeçtir. Bundan da gayrı yarımadamız icdimi misafirlerini celp etük merkezi oldu. Bizim regionumuzun 132 memleketinin turistleri seçip aldı. Yaz devamında yarımada festivaller aviskarlarını celp etti. Onların arasında gastronomik, oyun, yer ve sport kibileri oldu. Turistik mevsiminin kızgın devri vaxtında yalı kenarlarının temizliği de mühim meseledir. Onun için bu yılı çok sık Kırım plajları yanı şekilde çalıştılar. Onlarının bir zemanevi standartga getirdiler ve denişmeler birden közge taşlandı. Başka yönelişler de inkişaf etip başladı. Mesela avtomobil turizmi, siyahatçılar öz güçlerinin Kırım taraflarının kezeler. Hatta insanlarına rast getirmege kıyın olgan yerlerge barıp çıkalar. Bu şeyler kuz-kış mevsiminde de turistik akımının yüksek seviyesini saklap kalmasına yardım etti. Radlanov turları gelecek yılının yanvar ayınaca satıldı. Ekoturizm daha popüler oldu. Eşikler üstündeki kezintiler, Kırım'ın dikkatka layık yerlerinin ziyaretleri, ozen yanında Radlanovlar ve daha çok tabiat içindeki kezintiler. 35% отдыхающих летом предпочитают в Крыму пляжный отдых, но 27% предпочитают оздоровительный туризм, санатории, какие-то оздоровительные программы. И это в летний период. А если говорить о осеннем и зимнем периоде, то проценты эти явно будут значительно больше. Kurort mevsiminin yaramay keçkeni, plajlarda rahatlanğanlar olmağanı, Kırım'ın er yerinde boşluklar hakkındaki malumat tek mif degildi, düşmanlarının yalanı olup çıktı. Открытие аэропорта, открытие Крымского моста. Этот год мы закончим в районе 7 миллионов, но мы понимаем, что это пиковая нагрузка, которая ложится в основном на летний период, а у нас еще есть осенне-зимний период. Ama bu da hepsi değil. Yılbaş günleri Kırım'a daha çok misafir gelecek. Bu yılı birinci keresi kış tatillerinde en popüler turistik yönelişleri reytinginde Kırım Soçi'den son ikinci yerini kazandı. Tatil vaktinde yarımadamızın 150 bin turist ziyaret edecek. Gelecekte ise daha çok açılımlar olacak. Mesela Kırım Köprü'nün demiryol kısmının eksploatasyona kirsetilmesi ve Tavrida trasanın işletilmesi bu hadise vakalarını hem misafirler hem yerli sakinler sabırsızlıkla bekleyeler. Bundan son yarımadamızda tek dülber yer dep degildi, devletin zemanevi regionlarından birisi dep saymağa mümkün olacak. Naciye Isayeva, haberler, yıl neticeleri. Malumat Kamachev'nin bozuluvu, yarımadamızın siyasi OON ve OBSE meydanlarında da yangıradı. Kırım'a çetel memleketlerden onlarca heyetler geldi. Dekabr ayı da timsali oldu. Bu ay Kırım Tatarlarının hatırasında mühim vakalarından belgilendi. Onlardan birisi Türkiye'de vatandaşlarımızın geçirilgen Kuruşev oldu. O Kırım Rusya erkanına kirgen son ilk defa ötkerilgen ziyarettir. Endi ise keliniz en mühim halkara hadiselerini hatırlayıq.
Меня зовут Мусаев Эрвин, Республика Крым, Российская Федерация. Я крымский татарин. Excuse me, Мадам Чавы. Қырым Жемхуриеті Русия Федерациясы. Бұл сөздер ОБСЕ топалшывында мане олды. Русиядегі ilk Қырым татар телеканалының генераль мудиріне сөзге чықмаға имканы бермеділер. Бұл қарар үшін Украина, Канада ве Австрия мемлекетлері рей берділер. Я по национальности крымский татарин, да, человек, и многие мировые эксперты и государства говорят о присутствии крымских татар. Я как раз мог опровергнуть эти факты своим присутствием, своим докладом, но, к сожалению, мы видим, что просто боятся правды. Бізім секіз векіліміз ОБСЕ тешкілятының 22-ші топлашывында іштірақ еттілер. О сентябрінің башында Варшава шерінде кечкен еді. Чоқызу күтлеви малюмат васталары Қырымның векілеріне конференцияда іштірақ еткенлеріне ұжым деп адладылар. Чүнки бұдың мешағатыларға бақмадан бізім темсәтчілеріміз Қырымда ақиқатнен не олаятқан ақта тариф еттілер. Қырым татар милlet телеканалының генераль мудирі Эрвин Мусаев ось марузасыны оқыды. Приезжайте. У нас уже были гости из Германии, Словакии, Чехии, Австрии, Филиппин, Турции и стран Африки. Общайтесь с людьми, смотрите, как изменился полуостров, сравнивайте, анализируйте. Хатырлатам, июль айында ОБСЕ Қырымға келіп, Ярамаданын вазиетіні ось көзлерінен көрмек имканы рет еткенлеріне ишандырды. Керчек айтсақ, Авропа тешкіляты қойған шартлар тулысынен доғру дегіл. Чүнки ОБСЕ ось экспертлеріні тек Киевнің векелеріне давет етілген заман йолламаға разы олды. Әлбет, Русия тарафы ОБСЕ кележегіне разы, ама бізім шартларымыз да бар. Қырымға тек Русия Федерациясының тышқы ишлер назерлігінден кечіп келмеге мүмкін олажақтыр. Как только сами крымские татары хотят рассказать всю правду, приехать на эти площадки, их сразу же этой возможности лишают. Экі аптадан соң Исвечеде он тешкілятының топлашуы даулып кечті. Анда бізім векеліміз Тасил Илім Вияшлар Назирінің муавин Айдар Аблетипов чығышта болынмақ керек еді. Малюмат Хамачавы да бір кере бозылмасы үшін Қырым меморана тек сөзге чықмаға дегілді, атта виза бермекте рейт еттілер. Ось наразылығыны Русия тышқы ишлер назерлігі де білдірді. Вы боитесь того, что я могу рассказать правду о Крыме, о том, что у нас делается? Только так я понимаю это. Ама Қырым татарлары эпісі бір 10 тешкілятының топлашывында чығышта бұлынды. Ама бұл бір айдан сон олды. Исвечеде дегілді Женевада кечті. Анда Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек Қырымдаки яшайыш ақта тариф етті. Эсас нұқта конфессиялар ара мұнасебетлерінің инкишафы олды. Бұндан да ғайры парламентарий бұтын миллетлер үшін тен имканлар яратылуы үшін Русия ве Жемхуриетімізде не япылғаны ақта тариф етті. Были после 2014 года легализованы все мечети, чего не было сделано до 2014 года, и отсутствие правоустанавливающих документов позволяло религиозным экстремистским организациям бороться за контроль над культовыми объектами с целью распространения своей экстремистской идеологии. После 2014 года, после их легализации и передачи централизованной религиозной мусульманской организации, эта активность прекратилась. Кечіп кетеятхан елінің сонки апталары да пек мерахлы олды. Түркияда Қырым татарларының мединиет күнлері кечірілді. Бұл адесе Қырымның Русиянен бірлешкеннен сон бірінші кересі кечті. Тедбір девамында Қырым татар халқының инкишафына бағышланған қысқа метражлы фильмнің тақдимы олды. Миллетке несбеттен қоланылған реабилитация қарарларының ақта айтылды. Ве Қырым татарлар толу яшаған мескенлерде насыл иллерлемелер олып кечкенні қайт етілді. Бізім телеканалымыз Ярамадамыздың Зиманеви аята хында бір фильм азырлады. Әлбетте олар Қырымны сағыналар, Қырымны көрмеге істейлер ве біз олар үшін ең қиметлі мұсафыр олдық. Бек güzel кечті, маға көре біз өз мақсадымызға еріштік. Ама тек Қырымлылар Авропаға сият етмейлер, олар да бізге келе. Чүнки Қырым журналистлер, жематчылар ве базы сиясетчілер үшін пек мерақлы қала. Ярамадамыздың әнді онларнен әйет зиярет етті. Оларның сырасында Чехия, Словакия, Полония, Норвегия, Юнанистан, Алмания, Туркия ве Украинадан келген мұсафырлер бар. Атта Америка Қошма Штатларынан білер журналистлер келген еді. Бұл бір шей ақта айта. Дүнияда Қырым аққында бірінші ағызлар ешітмеге істей. Мухаммед Зикриев, Нариман Тарасинова, ел нәтижелері миллет үшін. Ибадет үшін айрылған иншаатлар есе насыл денішті. Біріншіден, Қырым мұсылманлары үшін чоқ бекленілген Жұма жәмесінің құрыжылығы сонына келеята. Екіншіден, Қырым татарларының екене сарай мемарчылық абедесінде реконструкция кечірілмесі.
Айрым уйымвака олара Кырым мусульманларының 6-й құрылтайының кечірілмесіні қайдете білеміз. Хач мевзусыны да четте қалдырып оламаймыз. Бұл сене мұқадес ерлерге 600 ватандашымыз барды. Бұл мұйым Одиссей вақаларының да эпосы дегіл. Тапсилатлыча мақсус левхамызда. Мында ишлер бұйық сұратнен геже күндіз алып барыла. Аман-аман, 1,5 ел давамында бұл бош ерде Қырымның ең бұйық иншааты пейда олды. Жұма жеміні керчектен де уникаль деп саймаға мүмкін. Ахмеджетте Жұма жеми сонки көрінішіні ала. Bir ел içinde büyük iş yapıldı. Binanın esas elementleri kuruldu. Bu 29 metrlik kubbe ve 50 metrlik yükseklikte olgan 4 minare. Endi 24 küçük kubbe de ko'tarildi. Onlarını Kırım Tatar örnekleri ve Osman devrindeki üslupte yapılgan yazmalar yaraştıracak. Bezetmenin esas elementi lale olacak. Sonra ise mütehassıslar en ince işlerge geçecekler. Yani caminin iç odalarının tamiratı başlanacak. По строительной части на сегодняшний день завершены все монолитные работы, завершены полностью работы по основному зданию мечети. Çok beklenilgen cami yarım adamızın yaraşığı olacak. Mında bir kereden 6000 Müslüman ibadetlerini kılıp olacaklar. Bütün halkımız kol tuttu ve yürekten bu anını, bu caminin kapıları Müslümanlara açılacağı bu dakikani sabırsızlıkla bekleyin. Bu ise Бахчысарайда yerleşken Хан Сарай. Kırım Tatarlarının dünyada yekene saray mimarcılık abidesinin numunesidir. Ukrayna devrinde o kirgin alda bulunaydı. Şimdi ise mında restavrasyон ve alevge karşı mikyazlı işler ötkerildi. Хан Saray'ın büyük Han camisi endi yanıdan çalışıp başladı. Kurucular çürügen balkalarını dönüştürdüler. Onların yerine meşe keyfiyetine yol vermegen tahtalarını yerleştirdiler. Endiden binada tehlikesiz bulunmağa mümkün. На данный момент до начала второго этапа реставрационных работ ведется служба, ведутся пятничные намазы, праздничные намазы. И это, наверное, самый важный этап, это наша общая победа. Gelecek sene endi Хан Saray'ın Şamili Cenubi binaları ve Dilara Bikeç dürbesinin üstünde restavrasyон ve kazağa karşı işleri başlanacak. Bu obyektlerge leyha smeta ve sekaları hazır. Хан Saray'ın kurtarılığına federal büdjetten umumen 1,5 milyar ruble ayrıldı. 5 yıl içinde unikal obyektlerinin eposu tamiratı planlaştıralar. En esası ise Tı şirketi. Kırım Tatarlarının ibadet mirası obyektlerinin restavrasiyası işlerinde Rusya'nın bütün kanunlarını küte. Kırım Müslümanları muftisi Hacı Emirali Ablayev saylangandır. Hayırlı mübarek olsun. Keçip keteyatkan senenin belli vakalarından biri da bu Kırım Müslümanlarının muftisinin saylanması oldu. 4. keresi bir seslen mufti olarak Hacı Emirali Ablayev saylandı. Kaydetmeli ki onun muftiliği zamanında 60 cami ve 3 medrese açılgan idi. Tek sonki 5 yıl içinde 16 kult inşaatları kuruldu ve 5'i tamir edildi. Bundan da gayrı da 15 yanı bina tıklenili. Marif ve din tahsili de faal şekilde inkişaf etti. Bizim en büyük amacımız, en büyük isteğimiz buradaki vatan, herkes benim vatanım diyen insanlar için, bizim vatanımız diyenler için en birinci isteğimiz konfesyonel, religiozny konfesyalardan birlik, beraberlik içerisinde yaşamaktır. Kurultayda da bir mühim sual müzakere edildi. Bu Kırım adlı fondundaki mülkiyetinin geleceği. Onun teşkilatçısı Rusya'da yasak olgan meclisinin sabık başı ve Ukrayna mebusu Mustafa Cemilov. В связи с нецелевым использованием данного имущества в крымско-татарской общине все 4 года обсуждается вопрос национализации данного имущества и передачи в Духовное управление мусульман Крыма, так как если это имущество народное, оно должно служить на пользу крымско-татарского народа, мусульман Крыма.
Bu sene da bir kurultay o'tkazildi, lekin on navbatdan tish kechirildi. Bu kurultayda Cumhuriyet yolbaşçısı ogunda Kırım Tatarlarının şurası yaratıldı. Bu vakanı tarix deb adlandırmağa mümkün. Çünkü bu idare cemaatçılık ve hakimiyet arasında efektif münakaşa olması için tuzildi. Şuranın vekilleri endi bir kaç Kırım rayonlarını ziyaret ettiler. Olar Kırım Tatar cemaat erbaplarından konuştular. Endiden meseleler başka idareler ve nazirliklerden işbirlikte çözülecek. Böyle şuramızın konuşuları elbette pek gerekli ve mühim deb düşünüyorum. Çünkü halkımızın rahatsızlagan sualler ko'tarildi. İnşallah elbette bu suallarını da biz o'zimizning taraftan çözmege, yardım etmege tirishacağız. Elimizden kelgeni yapmaga tirishacağız. Şuranın erkanına 16 insan kırdı. Bu din ve ziyalılar vekilleri, medeniyet ve sanat erbapları, cemaatçılar ve iş adamları. Böyle ekspert cemiyeti prezidentimizin emirini amelge geçirilüvüne yardım edecek. Delegatlarını açık saylavında seçtiler. Bu люди видят сплочение, объединение. Я лично уверен, что, исходя из того, что здесь огромное количество уважаемых людей, которые не только популярны среди крымско-татарского народа, а в общем известны в Крыму и далеко за пределами Крыма, то есть я уверен, что все у нас с вами получится. Haç missiyası da emniyetli oldu. Acılarının sayısı yıl-yıldan arta. Tek bu sene mukaddes yerlerge 600 insan bardı. Endi muftiyat 2. yıl acılıkka hazırlanıv meselesini öz boynuna ala. Bizim acılarımızını Kırım tur операторы idare ете. Крымский туроператор уже второй год подряд отправляет в хадж паломников. Он был специально создан для улучшения качества обслуживания, улучшения логистики, для того, чтобы крымские паломники получали хадж согласно традициям. Cumhuriyet hakimiyeti de acılıkka hazırlığında yardım etti. Kırım'da ata vesikalarını resmileştirmek için yeşil kaldırım yaratıldı. Bu çetel pasport alınıv prosedurasının sadeleştirilmesine bağlıdır. Bütün turun fiyatı ise gelişikli ve keyfiyetli. Gelecek yıl nasıl olacak eken şimdi bir kimse bilmiyor. Ama biz çok dönüşmelerinin şartları olacağımızda eminiz. Güzel dönüşmelerinin şartları. Ayşe Şulakova, yıl neticeleri. Bu sene reabilitirlengen gражданlar için de mühim oldu. Bu soy vatandaşlarımız Devlet Duması tarafından korçalanacaklar. Böyle vesikanı Mebus Ruslan Balbek işletirdi. Onun fikrine göre böyle koşmalar Ulu Vatan cenkinde Kırım Tatar ve Kafkas halklarını cebede iştirak edip, öz canlarını feda etkenlerine karşı aykırı malumatlar tarqalğanı için gerektir. Böylelikle cemiyette reabilitirlengen halklarga karşı negatif münasebet yaratıla. Kanun bozucularını ise para cezasına uğratılacakları belgilendi. Ежегодно перед Днем незаконной депортации, да и в другие памятные даты, мы видим, как в соцсетях и СМИ распространяются уничижительные материалы, обвиняющие весь народ в пособничестве фашистам. Факты предательства были в истории каждого народа, как и факты проявления героизма. Но обвинять всех людей, разделяя по национальному признаку, недопустимо. Этот прием для разжигания межнациональной розни используют наши заклятые друзья из западных стран, подрывая единство российского общества. Равенство всех народов, формирующих российскую нацию, это монолит государства, и любые, даже самые мелкие трещинки в этом монолите – это угроза национальной безопасности. Именно поэтому эти трещины недопустимы. Da bu sene içinde Devlet Duması Kırım sakinleri için toprakka haklarını resmileştirme müddetlerini uzattı. Çünkü yarımada sakinlerinin bir kısmı öz damartalarını vaktinde resmileştirip yetiştirmediler. Endi bu iş için Kırımlılarga da 4 sene verildi. Bu yıllar içinde damarta vesikalarını sade ve pek pahalı olmayan şekilde resmileştirmeye mümkün olacak. Hatırlatamız, evvelleri bu kanunu Devlet Dumasına Kırım mebusu Ruslan Balbek ve Akyarlı mebus Dmitri Belik kırsetken ediler. Şimdi ise başka vakalarga geçemiz. Kaydetmeli ki, bu hadiseler tek Kırım'ı değil de bütün devletimizni şaşırttırdı. Her şey bahar aylarında başlandı. Yani Mart'ın 25'inde Ukrayna tarafı Kırımlı balıkçılarını zapt etkeninden son. Bu adamlar yarım yıl hapiste bulundular. Ermeni bazarda ise kimik mahsulatının avağa çıkması ve Keriç'teki Politek Kolejindeki öldürüvler en çok münakaşalar doğurgan mevzulardan biri oldu. Bu vakalar hakkında tafsilatlıca Sabriye Alimova tarif edecek.
Мартның 25-інде Русия байрағы алтында ялдаған Норд балық gemisi Украин сынырчылары тарафından yakalandı. Gemide 10 insan bulunaydı. Kapitan Vladimir Горбенконы kırış-çıkış şartlarını kanunsuz bozganında qabatladılar. Ukrainada bizim balıkçılarımızı kanunsuz tuttular. Pasportlarını tartıp aldılar. Rusiya kimiyeti Ukrainaga kelişlilerini azat etmege müracaat etti. Мы будем добиваться скорейшего возвращения наших моряков на родину. Lakin komşu devlet o şartlarını koydu. Yani gemiciler Yaramadaga özlerini Ukraina sakinleri olarak tanıgan son kayta bilediler. Lakin Kırımlılar bunun razı olmadılar. Onlar da yarım yıl devamında Ukraina esirinde bulundular. Ve oktyabr ayında çok müzakereler neticesinde Nord Senior'nın denizcileri Kırım'a kaytıp geldiler. Мы сохранили, не топтали нашу родину, наш флаг. Ну, мы, в принципе, за них не волновались, что они займут четкую позицию, они граждане Российской Федерации. За мужество им тоже огромное спасибо, молодцы. Lakin balıkçılar kapitansız kayıttılar. Vladimir Горбенко hala da Ukraina'da bulunan. Надеюсь, что в скорейшем будущем моя судьба будет также благополучно решена. Bu ise Ermeni Bazar tamamında avgust 23-24 geçer gecesi bütün demir aletleri yapışkak ve totlu isinin ortuldu. Yerli sakinler tamaklarında kımırçıklarına şikayet edip başladılar. Belli olğanı gibi şehirde himik maddedir kaldı. Büyük ekşilik toplanması için kullanılgan hafuz çok yıl devamında Titan zavodunun işlep çıkarılgan kılımtalarını saklaydı. Sıcak derecesi kötürülgeni sebebinden ise onun içindeki su buğulanıp başladı. Birkaç gün içinde zararlı maddelerin konsentrasyası gerekli normadan aştı. Şehirge acele surette Kırım yolbaşçısı ve nazirler yetip geldiler. Bundan da gayrı şehirde gece kunduz mahsus ustalar çalışaydı. Onlar sutkada 6 kere probalar alaydılar. Yerli sakinlerinin sağlığını hekimler gözeteydiler. Aman 3000 mektep talebesi ve bala bağça kenjileri şifahanelerge yollanıldı. Episi masraflarını devlet öz boynuna aldı. Tahqiqat komiteti jinoiy iş açtı. Zavod vaqtincha öz işini to'xtatdi. Şehir birkaç hafta böyle vaziyette bulundu. Sonra bu problemni çözmege imkan paydo oldu. Şimdi ise Titan zavodu çalışa aylıklar to'lanildi. Yerli sakinlerge bir şey zarar getirmey. Oktyabr ayında ise Kırım'da diğer kara haber yangıradı. Kerich Politexnik Kolejinde kutlevi öldürükler yüz verdi. Onu 18 yaşlı student Vladislav Roslikov yaptı. Birinciden o aşkhanede bomba yerleştirdi. Sonra ise talebeler ve okul yurtunun hocalarına ateş açtı. Sonra ise o'zini atıp öldürdü. 20 insan helak oldu. Qazalanganlarga ta'ziyelerini Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirdi. Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся и как можно быстрее. Мы все для этого сделаем. Qazalanganlarni acele şekilde Ahmedjet hastahanelerine yetkizdiler. Çoxusularını sanaviyatsiyanın yardımıyla Moskva ve Krasnodar şehirlerinin tedavili hususiylerini alıp ketmege gerek oldu. Helak olganlarının ailelerinde Kırım hakimiyeti 20 milyon ruble maddi yardım ayırdı. Yarımadamızda Hayriye fondu yaratıldı. Kırım'da 3 günlük maddiyim ilan edildi. 3 günden sonra ise Kerich'nin baş meydanında dehşetli facianın kurbanlarıyla vedalaştılar. Сил родственникам пережить эту трагедию, родным и близким. Что бы мы с вами ни говорили, мы не сможем их поднять. Но я уверен, что они все желали бы, чтобы близкие, родные, мужественно держались и жили дальше для того, чтобы те цели, которые ставили они перед собой, были достигнуты. Лево на борт! Есть лево на борт! Noyabr'ın 25'inde Kerich boğazında Ukraina ve Rusya arasında çatışma olup geçti. VMS denizcileri Rusya sınırını kanunsuz geçtiler. Onlar Rusya sınırcılarının talaplarına boysunmadılar. Öz hareketleri için Ukrayn denizcileri yakalandılar. Лево на борт! Bundan son Ukrayna cenk vaziyetini ko'rsatulubi hakkında karar aldı. Rusya prezidenti Vladimir Putin Azaq denizde olup geçken jinoiy iş bu Pyotr Poroshenko tarafından saylovlar arifesinde yapılgan provokatsiya olganında emin. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на 5-й строчке. У него есть шансы не войти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции. Bununla birlikte Ukrayn denizcileri onların hareketleri provokasyon tuz taşıganını boyunlarına aldılar. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер. Я, как должностное лицо, выполнял приказ и планировал осуществить
переброску группировки кораблей из порта Одесса в порт Мариуполь. Bir qaç kundan so'ng yaqalangan VMSU dengchilarini Ahmedjid mahkamasida jazo tayinladilar. Ularni 2 ay hibsda tutmaga qaror oldilar. Меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 дней до 25 января 2019 года. Ukraina hokimiyati esa diğer devletlerden Rusiyaga nisbatan konkret hareketlarni talab etib boshladi. Misol olarak yangi sanksiyalarni ko'rsatilmasini istedi. Turkiya hokimiyatiga de Rossiya uchun Bosfor bo'g'azini qapatmasini talab etdi. Есть конвенция Монтрео 1936 года, которая определяет свободный режим прохода пролива Босфора и Дарданелла. И, разумеется, никакие желания нынешних властей в Киеве не могут привести к таким результатам, как и, может быть, хотелось. Qrimda provokatsion hareketlarni devam ederek Amerikaning istixborot uchoqlari uchdi. Ammo Qrim ko'ki to'liqsiz qorchalandi. Ukraina sınırına yaqin yerda S-400 divizioni Arbinev betga turdi. Sabriya Alimova xabarlar yil natijalari. Buyuk kuruculuk, reabilitirlengen gражданlar için evler, toplu yaşagan yerlerinin abadanlaştırıvı, individual meskenin kuruculuğuna maliye ayrılıvı. Böyle federal maksadlı programmanın amelge keçirilüvü haqda Safiya Shukurova'nın maxsus levhasında seyretiniz. Bir yıl içinde Kırım'da reabilitlengen gражданlar için 45 kvartira ve mesken ev alındı. Bu maksatlarga 80 milyon ruble masraf etildi. Çok yıllar devamında evsiz yaşayan insanlarını rahatsızlangan meseleler endi geçmişte kaldı. Bu bizim evimiz, bizge alaqıl netip. Riza ve Ali Yamanbetovlar bu kvartiranın sahipleri olur. Öz kuvançlarını saklamaylar, evlerini gösteriyorlar ve planirovkasını muzakere ediyorlar. Bunun remont yapanlar. Belli koydular, patologun hepsini yaptılar. Mambetovlar için bu yanı yıl arifesinde en yakşı hediye oldu. Onlardan öz evleri yok idi. Vatanға qaytқан son bu aile birinci günlerden kvartira nöbetine turdu. Sonra 13 yıl kiraga alıngan evlerde ömür geçirdiler. Endi bu geçmiş dep saymağa mümkün. Ömür arkadaşları öz baktına inanıp olamaylar. Onlardan küçük ailesi için devlet Flayleben köyünde bir odalı kvartira satın aldı. Beklemedim, что belledim это уже. Хочу в очереди тураман. Men belledim уже verilmeydi kvartira. Komitet sağ olsunlar hepsine. Yakup'a sağ olsun. Bu aile güzel bayram keyfinin yanı yıllık planlarının paylaşa. 2018 senenin sonu onlar için gerçekten de mucizevi oldu. Çünkü yanı 2019 senesi onlar öz kvartirasında karşılayacaklar. Mektepler, balabakçalar, hastahaneler bu yıl devamında çok obyektler kuruldu. İçtimai cihetten mühim olan obyektlerge federal maksadlı programı boyunca maliye ayrıldı. Mana bu Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin çok beklenilgen palliatif merkezinin kuruculuğu. Mında 150 insan gece kunduz çalışa. Bir yıl devamında onlar monolit işlerinin esas kısmını becerdiler. Mana bunda endi 13 hat hazır. Kitapxane, yatakhane, sport kompleksleri bu merkez özüne sığdırgan odalarının tek küçük kısmıdır. 2 odalık seksiyada 5 talebe yerleşecek. Bunda aşkhane ve sanuzel var. Zemanevi yatakhane studentler için bütün şarayitleri olgan çok kvartiralı evini andıracak. Bu yerde 760 insan yaşayabilecek. İnşaatının birinci nöbetini 2019 senenin dekabr ayında tapşırmağa planlaştıralar. Планируем в течение месяца окончание монолитных работ. Плюс идет закладка контура, кладка газобетонных блоков, установка оконных проемов. Дальше идут работы по внутренним сетям. Полностью все внутренние сети сейчас в работе. И начали работы по отделке здания, по черновой отделке. Это стяжка полы, штукатурка, стены. Bu yer dünyanın en yetekçi hocalarını birleştirecek 4 katlı kitapxane merkezinin haqiqiy zenginligi olacak. Her bir student bunda meraklı ve gerekli malumatını tapabilecek. Bu inşallah ilallah Kırım Tatarlarının merkezi olacak. Bu merkezge yavaş yavaş dünyadan yollar açılacak. Onday olup bizim yerimiz cihan sivilizasyasında tabılacak. Kırım Tatarlar için da bir mühim obyekt. Sürende sürgünlük kurbanlarına bağışlangan memorial kompleks tikleniyor. Mında işlerinin ekseriyeti becerildi. Birinci növbette bu yerde vagon yerleştirilgen edi. Şimdi endi muzey binası var, kilise ve cami kurula. Süren, stansiyanın adı böyle balaban, 1,5 metrlik ariflerinin yazılgan.
bu yerden halkımızın çoğusu sürgün etilgen edi. Bir yıl içinde mında bayağı denişmeler oldu. Memorialını 2019 senesi 18 Mayıs günü açmağa planlaştıralar. Сейчас на данный момент выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей. Это электрика, вентиляция, кондиционирование, сантехника, канализация. Yıl devamında Kırım Tatarlarının toplu yaşagan yerlerinin görünüşü de denişti. Bala bakçalar kurula, kureşten uğraşmak için sport salonlar açıla, köylerde FAP noktaları peyda ola. Ama buna bakmadan problemler de var. Misal için keri kalıblar. Kurucu şirketler bazı yerlerde bala müesseselerini vaxtınca eksploatatsiyaga tapşırıp olamaylar. Конечно, местным властям нужно держать ситуацию на постоянном контроле. На это я обращаю особое внимание. Главная цель — создать здесь, на полуострове, совершенно иные стандарты жизни. Hakimiyetin esas maksadı Kırım'ı dinamik tarzda inkişaf etken regionga çevirmektir. Bunun için TAP 2014 senesi federal maksadlı programı kabul etilgen edi. Onu 2020 senesine kadar amelge geçirmek gerek edilir. Ve bu maksatlarga 700 milyon ruble ayrılgan edi. Ama iş kolemi bir kaç kere gayradan bakıldı ve maliye arttı. Dmitri Medvedev iyul ayında Akhyar şehrinde kelgende federal maksadlı programı devam ettirilgeni hafta haber etti. Buna binaen 37 milyar rublelik leyhalar hazır. Onlardan 85 obyekti Kırım'da ve 55'i ise Akhyar şehrinde kurulacaktır. Federal maksadlı programının müddeti artırılganı sebebinden Kırım'da daha çok içtimai mühim obyektler kurulacak. Şimdi ise bütün yarımada şehirlerinde reabilitlengenler için evler tıklanıyor. Финансирование идет, с нашей стороны постоянно идет контроль, как ответственных исполнителей по этому направлению. И, конечно же, мы глубоко заинтересованы в том, чтобы в итоге все эти мероприятия были реализованы. Bu yıl tek kocaman kuruculukla belli olmadı. 2018 senesi Rusya gражданlığı olmayan insanlarga vatanda yaşamak için çareler tapıldı. Birinci basamak vesikalarını sadeleştirilgen yolla elde etmek oldu. Devlet Milletlerara Komiteti MVD Migration Hizmetinin beraber reabilitlenenlerge yardım gösteriyor. Bu çok uzun insanlar için resmi şekilde işe girmege, nefaka almaga ve başka iyiliklerini kullanmaga imkan açıyor. Гражданство дадут, у меня все пойдет потихонечку пойдет. Kırım'da aynı bir problemle yaşayan 1435 insan kaydetilgen. Onların esas probleması gражданlıkla resmileştirilüvüdür. Ama MVD idarenin malumatlarına göre ağımdaki yılın sonunda bu insanlardan bir kısmı endi vid na жительство degen vesikalarını aldı. Demek birinci adım atıldı. Yani mesele tezden çözülecek. Сегодня уже по последней информации, значит, эти списки уже актуализированы, все находятся в столице, как говорится, в работе у МВД. Я думаю, что в ближайшее время уже будут приняты какие-то меры по решению данных проблемных вопросов у этих граждан. Да bir yıl Kırım'ı bayağı o geylereletті. Mında yanı içtimai mühim obyektler peyda ola. Tek 5 yıl devamında Kırım Tatarlar toplu yaşagan yerlerde onlarca bala bakçalar ve mektepler kurula. Eveleri Kırımlılar bu hafta tek arzu eteydiler. Böyle neticelerinin yarım adamız. Eminlikle 2019 senesine adımlay. Safiye Şukurova haberler, yıl neticeleri. Sonki 5 yıl devamında Kırım Tibiyeti oge ilerledi. Yüksek teknologiyalarının gösterilecek yardım endi arzu degil kerçektir. Sanitar aviasyon hizmeti vertolyot meydançığı en zemanevi Tibiyet kompleksin kuruculuğu. Bu Kırım sağlık korçalafsasındaki muzbet denişmelerinin da tolu cedveli degil. Tafsilatlıca Sultaniye Sitakayeva tarif edecek. Çok profilli merkezinin kuruculuğu tolu şekilde alıp barıla. Bu kompleks Rusya'nın böyle kuruculukları sırasında en zemanevi olacak. Kurucular bir yıldan son episi işlerini yekünlenmeye planlaştıralar. Şimdiki esas ve yardımcı binanın karkası hazır. Bakınız hatta dam kapatıldı. Mında birden 16 bölük yerleşecek. Olarda 700 insan yardım alabilecek. Ekimler tek zemanevi donatmalarla çalışacaklar. Diagnostika bölüğü 15 operasiyahanesi, geniş ve hıntavlı 2 yerlik palatalar ve şahsi tekuçar meydançığı. Bugünkü zamanımızda hastalar için maksimal onaylılık arzu değildi. Zemanevi tıbbi hizmetleri için ihtiyaç olup kalganlar. Bakıp ve tedavilenip episi Kırım sakinleri için bedava olacak. Все в соответствии с проектом, в соответствии с календарным графиком.
Выполняются у нас работы такие, как отделочные, внутренние отделочные работы, работы по устройству инженерных коммуникаций, как наружных, так и внутренних, электрических систем, слаботочных систем. Ну, то есть, в общем, уже перевалили за большую половину проделанного. Зиманеви технологиялар тек курулган тибби мерkezде олмайжак. Бала Жумхури клиник хастаханасы де бу сене шахси тикучар мейданыны элде етті. Енді ағыр хаста балаларны ажелі шекілде Қырымның чешет регионларындан тибби муэссеселерге алып баражаклар. Балаларны пайтақта тедавилемек үчүн ансат адлы сүрятлы тикучар еткізем. О керекле тиббие техниканен донатылған. Хызмет етівдейсе пек саде хастанен тек бір екім йоланыла. О бұтын йол оның көзете біле. Бала хастаханесі эвелді текучар хызметінен куллана еді. Ама қиынлықлар пейда ола еді. Чөнки оның мейданы заводской ава лиманында ерлеше еді. Башта балаларына анда алып кете еділер, sonra тықынтықларны кечіп тибби муэссеселеріне еткізе еділер. Бу чоқ вақыт ала еді. Хастаханенің янында бойле мейдан ашылған сон бу қиынлықлар енді кечміште қалды. Плодотворно работала вертолетная авиация. Наверное, видели все и многие почувствовали, насколько это современный вид. Трагедия в Керчи показала, как мы оперативно смогли оказать медицинскую помощь при таком массовом поступлении пострадавших. Поэтому вертолетная авиация – это получена нами услуга. Тикучар мейданы Қырым Жумхуриеті сағлық сақлау назірлігінің параларына құрылды. Ама назірлігінің планларында да бір тикучар сатын алмақ бар. Сон башқа хастаханелерде олармен қоллана білежек. Кележекті эмшире ве фельдшер олажақ генчлер яны донатылған кабинетлерде тасил алалар. Бу сене тиббиет колледжінде реставрация кечірілді. Бүгін есе уч корпус толысынен çalışмақта. Яны мебель, техника ве эдебият. Бу мақсатларының эпісіне 130 миллион рубле қадар пара масраф етілді. Орта мутехассыз тасил муэссеселері арасында бу бірінші толысынен тамир етілген бина олды. Полностью выполнен ремонт в корпусе на улице Лизы Чайкиной, отремонтированное общежитие. Мы вернули в образовательный процесс помещения на улице Желябова, которые практически 25 лет не использовались. И вот здание, в котором мы с вами находимся сейчас, это бывший странноприимный дом Таранова-Белозерова, объект культурного наследия. Это последнее здание, где сейчас завершаются ремонтно-реставрационные работы. Тиббиет тек комплекслерінің құручылығының инкишаф этми бу сене Қырымда бірінші кересі мурекеп амелиятлар кечірілді. Эвелері олар тек қыта хастаханелерінде япыла еді. Бу амелиятларының бірісі нейромодуляциядыр. Бу диққатсыз склерозны тедавиленівідір. Екімлер адамның вүджудына помпа ерлештірелер. Бу помпа иляч дозасыны доғрудан доғру хастаның арқа мейіне йолламақ керек. Амелияттан бір қач саат кечкен сон хаста енгінлік дойып башлай. О нормаль яшайышқа қайта. Этот насос позволяет тому, чтобы лекарство, которое пациент принимал через рот, поступало непосредственно к спинному мозгу. Причем в дозе в 500, а может быть и в 1000 раз меньше, чем если бы он принимал его в таблетках. А эффект снижения спастики будет гораздо лучше. Бу сене Қырымда бірінші келесі нейростимуляцияда кечірділер. Бу инновацион системасы ярдымынен бұғымлар денештірілігі бойынша амелияттыр. Инсанның омырғасына инже электрод ерлештіріле. Оның ярдымынен хастаның баш мейіне электрик импульслер йолланыла. Олар ағыртыны тоқтаталар. Бойлы амелияттан сон хастаның ичбір ері ағырмай. Ортопедия ве травматология бөлігінде есе yüksek технологик ярдымының 11 чешіті көстеріле. Бу диагностика тедавилевдір. Білгілі мутехассызлар мурекеп амелиятларны тест ве yüksek севеде кечірелер, яралар тест тедавилене. Эршей бедава хаста үшін параларны девлет толей. Наше учреждение оно является одним из крупных учреждений в Республике Крым и относится к третьему уровню оказания медицинской помощи. Виды помощи по травматологии, ортопедии, нейрохирургии, комбустиологии. Это операции на позвоночник, на суставы, на тазобедренный сустав, на коленный сустав, на стопы. Әлбетте, девлет тибби муэссеселерінде бір чоқ проблемалар сақланып қала. Меселя нөвбетлер проблемасы. Тамам шу себептен чоқысы Қырым сәкенлері шахси клиникаларға мұраджат етелер. Бу сененің сонында Русия президентінің Русия Федерациясындаки 2024 сенесіне же милли мақсадлар ве стратегик вазифелері бойынша инкишафы ақта еміріне бинайын. Қырым елбашысы Сергей Аксенов девлет хастаханелері эвелкісі кебі популяр ве олардың ішіндегі шарайетлер шахси клиникалардаки кебі олмақ керек деп білдірді.
так и написать в данном случае вот в Министерство здравоохранения Российской Федерации, что до тех пор, пока у нас конкурентная среда будет вся сориентирована в сторону частного бизнеса в этой сфере, она сегодня такова именно, то есть как бы и та система координат, которая будет, мы вообще перспективы притока специалистов, вот лично я не вижу. Я не вижу, это все бесполезные меры, вот в данном случае, вот, ну, на мой взгляд, абсолютно, то есть до тех пор, пока условия работы не сравняются. В частной клинике и в государственной. Все процедуры, вот пока они не будут, это надо, вот я считаю, здесь нужно жестко занимать на самом деле позицию. Акимият Невбетлер проблемасы тезден чезілежек деп вады ете. Шымды ярым адамызда кадрлар меселесіні де алетмеге тырышалар. Қырымда земский доктор Адлалейха çalışып башлады. Бұл лейха мутихассызларны койды çalışмаға желбете. Иштиракчылар 1 миллион рублей элде етелер. Бұл да тиббиет сасында олып кешкен епісі янылықлар дегіл. Бір қач жыл девамында Қырымдаки тиббиет керчіктенді яны севейге шықты. Yayınımız ise sonuna yetti. Siz yarım saat içinde Kırım'da olup geçken en mühim vakalarla tanış oldunuz. Biz ile olğanınız için sağ olunuz. Millet telekanalından ayrılmanız. Kurantalarınızda daima bereket, kıvanç, sevgi ve tinçlik olsun. Milletimiz vatanımızda inkişaf etsin. Gelecek sene görüşmek üzere.